Thombor nakaslem jong unongsan Hima. MLA kapentor Omkra constituency uba AL-hek hakasi thok ding habayo banekren bakinong thok khobor hakabayde bagajingkren Menteri ka Sorkar Padang Ujitendra Singh halor gajingti ya Uranium hapo kajela uba hek uloong baka Sorkar kampat don kanu rai ne gajingtmu banti yo marpo khendo Uranium hapo kajela Henry kadang superkhat Shushu uba hek ula pensyai bakani kajing perkhat ka Sorkar Padang kalong balada ki Paidbah ka jela ki pediang e kajing terwa banti yo Uranium Teka Sorkar Padang ka koloy ban pentreno e kakam Henry uloong bana kaliang ki Paidbah kim pediang e kajing terwa kumta ka Sorkar Kemiru kamle persya ne kamle da ka bor persya e kajing Kyntait u Paidbah He along Jigran Young Honorable Minister of State of Science Technology Ru Dr. Jitendra Singh Ong baka Sorkar kampatan kanu rai karai ke patsim kanu rai banti uranium kadang hak perkat tilada ka jik perkat kalong gumni lada ki Paidbah jong state Meghalaya lada ka Sorkar jong state Meghalaya ki sya banti tika Sorkar Kmie banti lada ka ki Paidbah sya banti ka government Meghalaya ka jongi kam sya banti mangar ko na government lada mangingim sya banti kumno men ong banagawan bay ka board na Sorkar Kmie ni kanu ko board banabar biginawan Thombor ka state Meghalaya ka jongi katate bob long BJP ru ngidon na Sorkar banta ngiru ngidon na ka MDA government ni led by BJP ngiru ngidon ka jo ka opinion ba mangikum ka Sorkar ko ka MDA government pengiru ngidi ban ong ban pass a resolution kat kum ka jengkwa jong Paidbah ngidon ka lang bodu Paidbah be bodu